hoofnuus vanaand. Gift of the Givers spring in om 'n ouertehuis in Dantsane te help na swaar reën in die Oos-Kaap. En die verbruikersprysinflasie verbaas met slegs 2,7% styging in Maart. Goeienaand en baie welkom. Swaar reën wat die Oos-Kaap die afgelope 2 dae getref het, het pensionaarsse by Thembalethu ouertehuis in Dantsane in Buffalo City Metro sonder slaapmatrasse en komberse gelaat. Die reënval het tot oorstromings en groot skade aan die huis gelei. Die bejaardes sê die situasie beïnvloed hulle gesondheid nadelig. Altesaam 40 pensionaarsse gaan hier tuis wat aan verskillende gesondheidstoestande ly. Hulle sê die dak van die tehuis is nie bestand teen die swaar reën nie. Die inwoners vrees meer skade met nog meer reën wat die week verwag word. It's such an inconvenience to congest them in one bed. They're going to infect each other. Some are sick, some are very old. So when we congest them in one bed, they're going to wake up with body pains. They're going to infect each other. There's a lot that's going to happen. Some are in diapers, so they're gonna fight within one another. Gift of the Givers het komberse en matrasse as 'n tydelike oplossing vir die tehuis geskenk. This current old age home has been victims of flooding quite often. Whenever there's heavy rains, they are always affected. In the last few years, Gift of the Givers are working with Thembalethu Old Age Home, and sadly, they are not funded at the current moment. They solely depend on the social grants of these elderly. After the food purchases are done, whatever change is left, they have to use to try and do maintenance, which is really not a lot. Die Buffalo City Metro was nie beskikbaar om 'n kommentaar te lewer oor moontlike planne om vloedslagoffers in die metro by te staan nie. Inwoners van Tawane naby Tellerywil in die Noordwes pleit om bystand na oorstromings in hulle dorpie. Swaar reënbuie het 'n spoor van verwoesting gelaat, huise is oorstroom en pittoilette loop oor. Dit skep 'n ernstige gesondheidsrisiko veral vir vroue, kinders en bejaardes met inwoners wat sukkel om toegang tot noodsaaklike dienste te verkry. Na al die swaar reën wat strukture vernietig het, is geen hulp nog aan die inwoners gebied nie. We are really in need of TLBs and any earth-moving machinery that will be able to help us to control the flow of water so that the water cannot come through the village. It has been done before. We know what we are talking about. So if they can come and try to consult the locals, they will be able to help us. Gegriefde inwoners sê die regering skeep hulle af. We are saying let government help us so that at least, because we are doing the right thing as the community, because we are driving the community to the right direction, whereby we are the first people to talk to the people to go and vote for this government. But at the end of the day, the very same government neglected the very same people. Die plaaslike Twahing munisipaliteit is bewus van die vloedskade. Hy sê dat hy met die tegniese direkteur in gesprekke getree het. Hy sê wat die masjinerie vertraag is die proses om dit na die gebied te bring waar dit oorstroom is. Hy sê ook, hulle is in gesprek met die inwoners om hierdie krisis te beheer. Die omliggende gebiede in Twahing ervaar ook swaar reën en vloede, soos ander gebiede in die provinsie. Daar is ook kommer oor die aantal skooldae wat kinders mis. Slotbetoë in die Jocelyn Smith ontvoerings- en mensenhandelverhoor word na verwagting vanaf volgende Dinsdag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor. Dit volg nadat 2 van die beskuldigdes hulle saak gesluit verklaar het sonder om te getuig of getuies te roep. Jacqueline Apollos, Stefano van Ryn en Jocelyn se ma Kelly word verhoor in verband met haar verdwyning in Februarie verlede jaar. 2 van die beskuldigdes het hulle swygreg toegepas en geweier om te getuig. Mr. Apollos will make use of his right to remain silent. Mr. Apollos, you must listen very carefully.
Mr. Adams is doing the right thing by requesting me to just confirm with you. Na 'n kort verdaging het Kelly Smith se verdediging dieselfde reg toegepas. Vroeër was Stefano van Ryn en Smith se aansoek om ontslag volgens artikel 174 van die strafproses wet onsuksesvol. With regard to the offence of human trafficking, there was only one witness, Laurentia Lombard, who could testify in that regard. My Lord, with regard to her evidence, I submit that it was of such a poor quality that it should be rejected in its entirety by this court. Laurentia Lombard, 'n voormalige beskuldigde wat staatsgetuie geword het, het getuig dat Smith aan haar gesê het dat sy die kind vir R20.000 aan 'n Sankoma verkoop het. Slotbetoog gaan na verwagting volgende Dinsdag gelewer word. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. 'n Afvaardiging van minstens 15 Suid-Afrikaanse kabinetslede en hulle amptsgenote het in Maseru, Lesotho vergader in die Binasionale Kommissie se tweede sessie. President Cyril Ramaphosa en die eerste minister van Lesotho, Sam Matekane, tree as mede-voorsitters van die sessie op. Die eerste sessie van die kommissie het in September 2013 plaasgevind. Op die agenda is onder meer die Lesotho Hoogland Waterprojek en die migrasie van burgers tussen die twee lande. The new migration model will help resolve current border challenges and provide structural solutions to those seeking work, business opportunities and residency across our borders. Matekane en Ramaphosa sal die ondertekening van verskeie samewerkingsooreenkomste oorsien. We recognize that there is a need to address migration issues between the two countries and facilitate the free movement of people across the borders. In this regard, we assigned the relevant ministries with the responsibility of developing a migration model that will address all the challenges that we are currently experiencing, taking into consideration the unique geographical locations of the two countries. We must stop criminality across our borders. Joint efforts to end stock theft, illegal mining, cybercrime, and other forms of criminality must be ensured to succeed because these efforts will ensure that our two nations remains as good neighbors. Die vergaderings tussen die twee lande moet die grondslag lê vir die volgende generasie. Weens die groot getal besoekers oorweeg die Vatikaan om pelgrims toe te laat om Paus Franciscus se liggaam in die Sint Petrus Basilika tot na middernag in Rome te besoek. Franciscus, wat maandag in die ouderdom van 88 oorlede is, lê vir 3 dae in staatsie. Die oorspronklike plan was om besoeke vandag en môre om middernag te sluit en Vrydag om 7 uur die aand. Langtoue pelgrims het gewag om die Sint Petrus Basilika in die Vatikaan binne te gaan, waar die Paus se liggaam uitgestal is. Die begrafnis, wat deur die Amerikaanse president Donald Trump en ander wêreldleiers bygewoon gaan word, vind Saterdagoggend plaas. Italiaanse owerhede verwag dat sowat 200,000 mense dit gaan bywoon. Paus Franciscus word beskryf as die toonbeeld van Ubuntu weens sy verbintenis tot vrede, geregtigheid en liefde vir die ganse mensdom. Gemeentelede en hoogwaardigheidsbekleers het in Johannesburg byeengekom vir 'n gedenkdiens vir die paus. Die diens is waargeneem deur kardinaal Stephen Breslin, wat daarna na Italië vertrek het, waar voorbereidings vir die begrafnis van die oorlede paus aan die gang is. Roubeklaars het in groot getalle bymekaar gekom om hulde aan Paus Franciscus te bring. Cardinal Jorge Bergoglio chose, as is the custom in the Catholic Church, the name of a saint by which he would be known in his papacy. He chose Saint Francis, the 12th century saint, who is renowned for his life of poverty, his concern for the sick and the poor. In die 12 jaar wat die paus die hoof van die Vatikaan was daar 'n skui weg van die konservatiewe kultuur.
Gemeentelede wat die koue weer trotseer het om die gedenkdiens by te woon, was dit eens dat die paus die Katolieke Kerk meer inklusief gemaak het. Was not only a preacher or sayer of the words, but he was actually doing it. You can see him, especially when they're in countries with war, when he had to reprimand the wrongdoers and so forth. He would go there, and then you see him standing at the hospital beds, praying for the victims of wars and so forth. But all that he liked, it was simplicity. You know? There was this law that no one is supposed to enter to receive communion if, like from marriage, if a result of divorce, if a result of a reject from a marriage is, you can come to church and enter. But he came in the Catholic Church and he was like, okay, it's fine, all of you are forgiven, come to Jesus and continue. Daar is reeds bespiegelinge oor wie die volgende paus gaan wees en wat sy filosofie gaan wees. Pope Francis was another pope who came following Benedict and said, how do we believe? How do we live our faith? Whether the Pope is from the north or the south or the east or the west, the Church will welcome that Pope. Paus Franciscus het versoek om in die Sint Maria Maggiore Basilika begrawe te word, anders as sy voorgangers wat in die Sint Pieters Basilika in die hartjie van Rome begrawe is. Hy het ook gevra om in 'n eenvoudige enkele houtkis begrawe te word en nie in luukse veelvuldige kiste soos sy voorgangers nie. Vordering is vandag gemaak in Oekraïense vredesamesprekings in Londen tussen Oekraïne, Europa en die VSA, ondanks die onttrekking van die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio. Die Amerikaanse president Donald Trump se spesiale gesant Steve Witkoff is tans vir 'n 4de keer in Moskou vir onderhandelings. Die VSA plaas druk op Oekraïne om die Russiese anneksasie van die Krim te aanvaar, sanksies teen Rusland op te hef en afstand te doen van NAVO-lidmaatskap. Oekraïne en Europa is gekant teen die stappe. Die wysiging van landsgrense deur militêre optrede is strydig met internasionale wetgewing. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance het opnuut gedreig met onttrekking aan die vredesproses indien 'n ooreenkoms nie vinnig bereik word nie. Intussen vergader president Ramaphosa môre in Pretoria met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Bly ingeskakel vir meer nuus in Afrikaans net hierna. Verbruikers kan 'n sig van verligting slaak met die jaarlikse verbruikersprysinflasie wat in Maart op 'n jaar-tot-jaar grondslag tot 2,7% afgeneem het. Dit nadat die VPI in Februarie op 3,2% was. Data van Statistiek Suid-Afrika toon dat behuising en nutsdienste, voedsel, nie-alkoholiese drankies, restaurante en akkommodasie van die grootste dryfvere vir die daling was. Die 2,7% afname is die laagste wat die VPI in 5 jaar bereik het. Die koers is laer as die Reserwebank se gemiddelde teiken van 3 tot 6%. The decline was mainly due to lower fuel prices and substitution inflation. Changes in the fuel price often affect the monthly inflation rate. In March, the fuel index softened by 0.4% from February, taking the annual rate from a negative 3.6% to a negative 8.8%. Die lae inflasiekoers skep gewoonlik 'n beter vooruitsig vir die Reserwebank om die rentekoers te verlaag. Consumer inflation was significantly lower than expected in March. This was partly owing to a slight downside surprise in food inflation, which increased less than we expected. It was mainly owing to another downside surprise in the big rental category, which is surveyed only quarterly. This is the second consecutive downside surprise in the quarterly rental inflation data, which is then clearly reflective of ongoing weakness in the residential rental market. Ekonome sê die inflasiekoers kan in April sy afwaartse traject voortsit, maar kan weer in Mei 'n opwaartse neiging toon.
Intensiewe afwaartse risiko's domineer vooruitsigte vir die wêreldekonomie te midde van toenemende handelsspanning en finansiële markskommelinge. Die Internasionale Monetaire Fonds waarsku in sy mees onlangse wêreldekonomiese vooruitsig dat uiteenlopende en vinnige verandering van beleidsbesluite of dalende sentiment nadelig kan wees vir die globale ekonomie. As gevolg van toenemende handelsspanning, veral tussen die VSA en China, word 'n afname in groei voorspel van 2,8% in 2025 en 3% in 2026 in vergelyking met vorige voorspellings van 3,3% vir beide jare. Na maande van onsekerheid op markte en toenemende handelsspanning tussen die wêreld se twee grootste ekonomieë, waarsku die IMF nou oor die negatiewe gevolge, insluitende die onvoorspelbaarheid waarmee die risikobepalers ontvou. Our report presents a reference forecast which incorporates policy announcements up to April 4 by the US and trading partners. Under these reference forecasts, global growth will reach 2.8% this year and 3% next year, a cumulative downgrade of about 0.8 percentage point relative to our January 2025 WEO update. Die IMF voorspel groei van net 1% vir Suid-Afrika vanjaar, 'n afname van 1,5%, terwyl groei van 1,3% vir 2026 in die vooruitsig is, wat 1,6% minder is as in Januarie vanjaar. Die wêreldwye spanning het 'n belemmerende uitwerking op middelinkomste lande, wat vasgevang is in 'n lae groeispiraal. The global economy needs a clear, stable, and predictable trading environment, one that addresses some of the long-standing gaps in international trading rules. Monetary policy will need to remain agile and respond by tightening where inflation pressures re-emerge while easing where weak demand dominates. Monetary policy credibility will be key, especially where inflation expectations might de-anchor, and central bank independence remains a cornerstone. Die VSA het vandag geluide gemaak dat 'n tariewe vir China afwaarts aangepas kan word en dat die VSA-China handelsoorlog onvolhoubaar is. I asked the president about this before coming out here, and he wanted me to share with all of you that we're doing very well in respect to a potential trade deal with China. So we feel everyone involved wants to see a trade deal happen, and the ball is moving in the right direction. Ministers van Finansies en sentrale bankgouverneurs kom later die week in Washington DC byeen vir die Wêreldbank en IMF se jaarlikse lentevergaderings. Kom ons kyk hoe die markte kort gelede om 8 uur vertoon het. Die sportnuus en weer volg net hierna, sien nou. En dis waar ons groet vanaand. Totsiens, tot môre. Goeienaand en welkom uit 'n nat en koue Johannesburg. Vandag sien ons enkele en verspreide buie en donderbuie word verwag oor die noordelike, die oostelike en die sentrale gedeeltes van die land. En sien ons ook wyd verspreide buie word verwag in dele van Noordwes, Gauteng, die oostelike dele van Vrystaat en dan ook in KwaZulu-Natal. Ons sien ook ligte sneeu word dan verwag in dele van Lesotho. Vir môre duur reën steeds voort. Ons sien 'n 80% kans vir reën. Dit trek vanaf die noordelike dele al die pad tot en met die oostelike dele van die land. Miskolle môreoggend langs die Wes en die Suidkus.
Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan ook verwag word in die noordelike, die oostelike en die sentrale gedeeltes van die land. Ons sien ook 'n oranje vlak 5 waarskuwing was uitgereik vir ewige donderbuie in die oostelike dele van Vrystaat. Vir môre steeds 'n waarskuwing vir ewige donderbuie in dele van Limpopo, Vrystaat, KwaZulu-Natal. Dan sien ons 'n oranje vlak 5 waarskuwing is dan ook uitgereik vir ewige donderbuie in dele van Noordwes, Gauteng en dan ook die oostelike dele van Vrystaat. Dan sien ons 'n geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik vir swaar reën langs die kus van die Oos-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng sien ons Bronkhorstspruit 'n maksimum van 17, Johannesburg 12, 16 en dan Carletonville en Vereniging albei 'n maksimum van 18. In Limpopo sien ons koel en nat in die provinsie, Phalaborwa 20, 26, Messina 'n maksimum van 25 en dan Mokopane en Bella dan albei 'n maksimum van 21. Mpumalanga nat in die provinsies, Skukuza bereik 'n maksimum van 25, Mbombela 17, 18 en in Carolina en Ermelo dan albei 'n minimum van 12. In KwaZulu-Natal Richards Bay 16-21, Pietermaritzburg 13-17 en dan Potchefstroom het dan 'n maksimum van 21. In die Oos-Kaap sien ons Mthatha minimum van 13, Gqeberha 16-21 en dan Graaff-Reinet het 'n minimum van 9. In die Wes-Kaap baie mooi weer en sonnig in Klein Willem het 'n maksimum van 29 en dan Beaufort Wes het 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 19. In Noord-Kaap sonnig in Springbok met 'n maksimum van 24 en dan sien ons Kimberley het dan 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 19. Vrystaat verspreide buie en donderbuie, Frankfurt 11-15 en dan Ficksburg het dan 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 14. Ten slotte, ons laaste provinsie, verspreide buie en donderbuie, Potchefstroom 'n maksimum van 18 en dan Mahikeng 12-21. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.